За сайн байцгаана. Эргцүүл подкаст Кизил туваад ирсэн байна. Бид нар туваабо олон жил болж байгаа одгоонтой уулзч Элина гэж хичтэй уулзахаар ирсэн байна. Тэгээд ямар ч сонирхолтой ярилцлага болох байх гэж бодож байна. Ингээ ярилцлага эхлэе да. Энэ миний өргөө гэр, миний одоо өргөө ордон хүн ардаа хүлээж авдаг өргөө юм аа, ариун өргөө минь. За Элина шимтэр одоо ингээд Монгол ургатан ингээд Монгол ургатан бөмбөглөө ерөөдөө ингээд таарад танилцуулаад яссан тэ нутгийн одоо заншлын одоо бидрээс ингээд хүмүүст ингээд таньж мэдүүлэх явж байгаамаа. Тэгээд одоо бидэрт одоо Туваабуугийн онцлог тэ Туваабуу одоо ямар онцлогтой байдаг вэ? Яг голчилж барьдаг зам уу тэр талаас одоо бидэрт сайхан тайлбарч өгч. То, что вы делаете для людей, для своих предков, для природы, вот, мы точно так же делаем. Ерөнхийдөө бол танахта те манай Монгол бүтэд төстэй 9 тэнгэртэй байгаль шүтэж өргөл барьж байгаль шүтэж одоо тийм зам үйлээ хийдэг нэг тийм сүттэй Монгол бөгөөс ялгаа нэг айхтар бий байхгүй гэж байна. За ингээд Элина ч одоо хэдэн жил бөөлж байна. Так положено. Би бол багаасаа эхэлсэн юм харж үзэж эхэлсэн. Яг нарийн тоог 90-ад оноос л би хүүхдээсээ л эхэлж байсан. Яг нарийн тоог хэлбэл 97 он л болоо да гэж байна. Тий. Одоо энэ тоо бөөнөр удам дамжиж бөө болж байна уу? Үгүй бол бас бөө болох ёстой тодорч бөө болж байна уу? Такой вопрос, сестра Елена, да, тувинские шаманы, вот из поколения в поколение передают, да, из родителей, там, с дедушек, бабушек, передается из поколения в поколение, или би бол харбагаса удам дамжсан, тэ, бүр өвдөцөөс уламжлагдсан юм шиг байгаа. Миний хувьд бол манай бусад бөөнөр бол тэгээд зарим нь бол ингээд яван ингэж тодордог болол тэ ер нь дийлэнхэнд бас ингээд удам дамжсан байдаг. Зарим нь бол ингээд юугаар яваад ингээд споо болдог. Ер нь бол дийлэнхэл удам дамжиж л яадаг гэж байна да. У кого как избранные люди бывает, когда вот это, ну от природы вот такой, у духов какой вот этот силу принимает. Таких людей тут тоже, как предсказывают, ну, как знать, большинство от предков идет. Ганцдаг айхтар авьяастай бүр дээрээс онцгой усуд байдаг. Гэхдээ ер нь яг ингээд бөөнөр ингээд төрөөд одоо хөгжиж байна. Гэхдээ тэр дотор бол ер нь ингээд харж байгаад анзаарахад бол ер нь л удам дамжсан. Манай усуудын тэр бөөнөрийг бол инхэнд удам дамжсан л байдаг гэж байна. Хөгдөөцөөс уламжлаад дамжаад ирсэн. Одоо энэ тоо бөөнөрт хэрийн онгод гэж зүйл байна уу? У вас есть ли вот полевые или степные вот эти онгоны? Бывает у вас? Я не слышу, вот собака лает чем-то круче. Хэрийн онгод гэдэг нь очиж тэнцэнэ өвгдөөцсөн одоо удан дамжсан бол өвгдөөцсөн онголсон газар гэдэг юм уу? Тийм газар байна уу? Есть ли такие святые места? Онгоны вот бывают у вас полевые или степные, там лесные или вот так вот байдаг гэж тэр хэрийн онгон тэр биш үү гэж. Господи, такие мы не можем вот, например, видеть вот от предков такие знаки и отмеченные вот места. Манай нутагт бол ийм ганцдаг тэмдэглэгдсэн тийм онцгой тийм газрууд байдаг. Тэр газар очичвол бид нэр тэнгэртэйгээ харьж тэндээс ингэж буулгаж бөөдөр болгож тэнцэл харьцаж бөөлдөг. Яг тийм тэнгэртэй харьцдаг тийм ганцдаг газрууд байдаг.
Зүгээр овог омог гэдэртэй овог ургийн гэх юм уу тийм бас газрууд бас би тийм газруудаа бас тэнцэнэ очиж бас бөөлж онгон дээр өгөөд өдрө болгоод юмд бол би. Например, Чагатай, да, вот именно вот где совершенно озеро вот Чагатай. Чагатай. Чагатай гэж одоо нэг ариун дагшин нуур би. У нас всегда считается вот это вот предков Чингисхана, да, вот, именно второй сын, который вот Чагатай гэдэг танад жигсэн хоёр дахь хүү тэнд оршуулсан газар байдаг. Цагаатай. Цагаатай. Именно там захоронено, поэтому из онгосон нутулуусан вот такие вот загробного мира. Тийм онгон дагшин газрууд бий гэж. Да, вот закрыли. Потом это самое все делали, чтобы это никто Хуучин бол хаалттай хориотой байсан те. Бид нар бол нээж тэргээ сэргээсэй гэж. Небесам, чтобы Тэнд очиж бид нар тэнгэртэйгээ харьцдаг. Өвдөсдөг харьцдаг. считается вот именно соединение. Яг тэр газар бол бид нар бол яг ингээд дээд ертөнцийн тэр газартай бол бас бид нар тэндээс дээд Вот это мы тэнгэртэйгээ харьцдаг. Такой ровно, вот прямо вот определенный месте мы. Яг нэг тийм тодорхой газрууд бий шүү гэж. Тэмдэглэгдсэн там болсон газрууд бий гэж. Одоо энэ жишээ нь яг юм бөөгийн онголсон онголгоотой газрыг ерөнхийдөө тугаа бөөнөр ямар шүү газар сонгож Вот эти места, вот эти святые места, да, где проводятся обряды, где вы общаетесь с небесными духами, да, с онгонами, вы это выбираете или это уже из поколения в поколение передается эти места? Эти места эти святые. Не выбираем, они передают. Мы, то, что для людей мы, вот, например, что-нибудь сделать, да, вот, который вот общий, вот, например, слияние двух лет, мы каждый год мы встречаем Новый год, Шага. Шага, это место, вот, это, который источник, вот, Ташбулак, да, вот, 9 Ташбулак. Ташбулак, Юсенбулак. И мы там это самое проводим желтые листья. Вот. Желтые листья это осенние, да? Да, осенние. Я сейчас хоёр үйл хийдэг газар в определенном месте мы сами выбираем. А вот те места, которые вот уже выбраны вот Өвдөдсөн дээрээс ингээ уламжлаад заагаад өгсөн газрууд байна шүү дээ. Энд ч зан үүлийг хийгээд ингээ заагаад өгсөн газрууд бол байгаа. Тэднийг бид нар ямар газар хоёр газар ингээ сонгосон бэ гэхээр нэг газар цагаан сараа юм шиг шагаа гэдэг яриад шүү дээ. Тэр цагаан сар юм шиг байна. Энэ хоёр гол нийлж байгаа шүү дээ. Хоёр гол нийлж байгаа. Яг бэлчээр хоёр голын бэлчээр шүү дээ. Тэн дээр бол цагаан сар хийдэг юм шиг байна. Тэгээд праздник желтых листьев вы сказали, да? Это осенью, да? Ну, обряд желтые листья, да. Намар нөгөө шар навчны баяр гэж бас нэг тийм үйл хийдэг. Тэр нь бол арай өөр газар байдаг. Тэнд ингээд нөгөө айгүй их олон навч ингээд шарлцсан навч байдаг. Яг ийм хоёр газрыг бол бид нэр ингэж сонгож яасан. Ийм хоёр газар бий гэж байна. Тэр чинь зан үйлээ хийдэг гэж байна. Ёс мослоо заншлаа. Тэнд бол зан үйлээ хийдэг гэж байна. Суть обряда, чтобы это закрыли небесные врата, которые и там же летом молния, дожди, грады, вот все это, да. Яагаад тэр зан үйлийг хийдэг хөртэй тэнгэрийг хаадаг. Одоо айхтар үертэй үлэр жил байдаг шүү дээ. Одоо мөндөр зөндөрөө тэр ордог, цалгаан цагт аянган тэр буудаг. Тийм газар тэнгэрийг хааж өгөөч гэдэг юм уу. Тийм одоо нэг үйл байж болж байна. Байдаг. И на земле, что осталось, вот которые вот и скоты, люди, чтобы зима прошла вот тихо, мирно, спокойно. Вот таким намерением мы желтолистье проводим. Тэр шар навчны зан үйл яагаад идэх гэхээр өвөл өнтөө үйл болоосай. Бити айхтар тачхан зод мод болоосай гэж гуйж тэгж дахиж тийм зан үйл хийдэг тэр шар навчны юу болол юм учиртай гэж. За одоо онгодын талаар асууя. Вопросы сейчас насчет онгонов. Духов.
Онгоны правильно говорю, да, онгоны вы говорите. Онгодоо ингээд биедээ буулгадаг эсвэл онгодоо дуудаж ирээ зүгээр харилцдаг уу? Вы как общаетесь с онгонами, с духами? Как? Вы себя пускаете в тело, вовнутрь себя? Или просто зовете и общаетесь с онгонами? Или как это у вас? Я никогда это самое не пускаю себя. Би бол хэзээч бидээ оруулахгүй хүчин. Ну, такого вот не приучено. Я действую просто вот, может, из-за зрения, из-за вот голос мне вот тоже иногда пропадает. И Магадгүй те энэ миний нүдтэй юм уу? Миний хоолой ингээ заримдаа алга болдог те нүд муу. Тэг би нөө бидээ оруулдаг. Куда-нибудь в совершенном месте или кто как Тэрнээс болсон юм болоо. или что-нибудь делает, а вот шамана, или куда я подойду, и просто закрываю глаза, и именно мне вот это все открывается. Тэгээд би бидээ оруулдаг. Гэхдээ яг тэр үеэр л онгоноо дуутахад бол бид нүдээ анж байгаа. Тэгээд тэр харж байгаа юмудаа хэлж өгдөг гэж. Да, пускай это я не знаю, вот именно вот я тоже не... А когда вот именно сейчас я больше лечением занимаюсь, именно вот таких вот. Би нөгөө бирүүгээ яг оролдгоо нэвтрүүлдэггүй те. Яа одоо л би гол төлөв засаж заслал эмчилгээ ийм тэр бол би сүлээд одоо ер нь бол тийм л юм голцоо хийдэг гэж байна. За танд хэдэн онгод байна? У вас сколько онгонов? Духов онгонов сколько у вас? Да. Это же зачем сказать? Энийг заавал хариулах хэрэгтэй юу гэж. Заавал хариулах хэрэгтэй юу гэж. Ер нь байгаа л гэж. Одоо та нар онгодоо дуудахын тулд яаж дууддаг вэ? Одоо ийм Как вы зовете своих духов? Эсвэл онгодоо зориулаад дахиж застдаг уу? Эсвэл ингээд Вы что-нибудь готовите для своих онгонов, там, что-нибудь готовите там? онгодоо Кормите ли? дууддаг юм эсвэл ийм хийсэн зүйл байдаг уу? Или что-нибудь там? зуул асаадаг уу? Яг Или что-нибудь свечу? засаж дууддаг уу? Или там Да, я как есть специально зовете? вот такое, например, летнее время, да, вот, где полная луна, вот в июне, да, вот я своим родственникам, родня, вот, именно сами по матери, вот, одну, ну вот, по маминой, да, вот, братья, сестры, у меня много вот, братьев, сестры. По маминой линии? Их мужья, жены. Их вы чистите, да? Мы специально готовим пищу, вот, ну вот, бараньи рисуем, все это делаем. Зуны одоо ихэнх сарын болоо бүтэн 15 сар шүү дээ. Том бүтэн сар яг нэг бүтэн. Яг тэрүүгээр бол би ингээд бүх ээж хатал ер нь бүх хамаатнуудаа цуглуулад хонь гаргаад бүгдийг дайлаад Когда я это самое сделаю, духи что хочет, я именно какое количество я... Манай Туга бөөнөр маань энэ хар цагааны бөө гэж тийм ялгарсан зүйл байдаг уу? У наших тувинских шаманов есть такое. Белые шаманы, черные силы, да. Вот такое есть. Есть, наверное. Байдаггүй л үдээ гэдэг. Байдаг гэж хэлэхгүй байгаа байхгүй. Байдаггүй л үдээ л гэж шүү дээ. Кто-то говорит, я вот черный шаман, я все делаю по-черному. Но я не вижу что-то вот черное. Тиймэрхүү нэг ганцны усуд байдаг. Би харин талын юм хийж өгдөг гэсэнүүд юм ярьж байна. Би бол тэр авч хэлцдэг. Би бол тоодогчуд гэсэн юм. Тэр утгаар хэлж байна. Би хардуу гэж тэдний хармар хүчит би илээ болж хардуу гэсэн тэр утгаар нь хэлсэн шүү. Шаманы это самый, раз такой дар, да, вот, они должны на все готовы, вот, на все можно сделать. Только вот это самое. Я белый шаман, я не трогаю, я это не делаю, но шаман все-то каждому, есть сейчас, если вот это дар
дает, вот, людям помогать, а люди разные бывают. Бөө гэдэг чинь те яах гэж бөө болсон те. Бөө гэдэг бол хүн тусалж, хүн имжих гэж засах гэж хүнд буян болж туслах байж зөвлөлтэй. Тэр хар марын тал энэ тэр би бол тэр нэг тоод үүрэх гэж байна. Бөө гэдэг дээрээс тийм өгдөлтөйлөн болов тэрийг хүндээ буян болол ингээл явж явах хэвээр гэсэн би бол баримталтай гэж. Би тэр харын улсууд нэг тоодох ч үгч. Би харын талын энэ улсуудны ганц нэг юмнууд явж л байдаг гэсэн. Яг тийм утгаар хэлсэн шүү. Би урд энэ авч хэлцдэг ч үгсэн маягтай хэлж шүү гэж. Яг гоо ингээд бид нар ингээд алтаа тэгээ хакаас одоо ингээд туваа гэдэг ингээд уулз чинь тэгээ бид нар яг хар цагаан бөөгөөд асуугаад байгаа нь яг Монголд бол бөөнөр маань хар цагааны онгод гэж яг тийм тустай хоёр онгодтой байдаг. Мы, короче, уже в третьем месяце, да, мы на Алтае были, в Хакасии, теперь у вас, да, а у нас в Монголии, хотя в общем разделяют на белых шаманов и черных шаманов. У нас так разделяется. Какие-то харгадочные заавал юбишь. Тэ биш. Тэгээ яг манай монголчуудын хар цагаан гэж ингэж Почему? ялгаад байгаа шалтгааны үгээр В чем причина, хар да? талын онгод гэдэг нь ерөөхдөө ингэж нэг тэ муу одоо хүн тохиолдсон муу зүйлийг зайлуулдаг. Черных мы называем, отделяем. Почему? Эти люди, которые исправляют, чистят людей, у которых чернуха там или черная энергия, это люди, которые убирают эти чернухи с людей. А этих людей мы называем черными шаманами. У нас в Монголии. Цагаан талын онгод Белые. Тухайн хүнийг одоо имжилтийг Эти домдол лечат, знахари, да, вот эти лекари, массажи, вот это. А вот это белые шаманы. А черные это, которые вот убирают чернуху с людей. Это черное. У нас так разливачает. тэгээд одоо ингээд бид нар ингээ хакаас юу алтай одоо ингээд кизэл ирээд ингээ бид нар яг энэ зүйлийг яг асууад байна гэхээр Почему мы спрашиваем вас, да? Почему вы были в Монгол Алтае? бод болохоор тэр хар цагааны онгод гэдэг зүйл нь хоёулаа байж идэг. Цагаан дотор нь ч тэр нь байж идэг. Тэгэхээр ингээд хакаас алтай кизэлийнхэн бол ингээд ялгаж яриад байна л да. Тэгээ би яг энэний учрыг олох гээд яагаад ингэж хар ихээрээ бүр дандаа ингээд хар муухай хийж ийм ойлголттой байд юм. Я, например, хочу, да, узнать, почему различают. Если черный, это значит плохой черный. Нет, мы хотели узнать, почему вот так, почему на Алтае, там в Хакасии, или там, если черный, это люди что-то побаиваются, да. Мы бы хотели вот это различие узнать, хотели бы. Да, мои брейкандака учили меня, не учили, а просто вот всегда подсказывали, ну, по-своему, да. Я считаю, черный шаман, который вот, например, кому-то очень такой вот, чтобы люди болели. Например, человек болел, умирал, и это самое все это вот такие вот не надо сделать. В смысле, проклятие, что ли? Вот да? это что называется Заклинание? шаман из чертей. Чертей? И да, черт. Хар талын бөөнөрийг манайхан бас яг тэгээд юм байна. Чөтгөрийн бөөнөр. Черные шаманы. Вот, Они чтобы они проклинают людям, что плохо было. Вот это проклинают, вот это черный, да? Я правильно спрашиваю, понимаю, да? История хараж өрөөдөг тий Да. үхүүлдэг Именно зов шаман предназначен. Иймэрхүү юмнууд бас байх шиг байгаа. Хараад ирээд Учили вот если шаман предназначен здесь. Намайг бол хар багаас бол би бол Чтобы людям помогать. хүнд л туслах хэрэгтэй болохоос юу тэгж И вот хүн зүгээр ч амьдрах биш бүр ингэ сайхан баян тансаг амьдрах хэрэгтэй хүн болол бүр баян тансаг амьдрах хэрэгтэй хүн болол сайхан амьдрах хэрэгтэй хүн. Поэтому я не Ингэж л намайг сургасан. именно Ингэж черный ийм замаар шаман, л явж байгаа. который делает вот это, что все Злословие, проклятие, да? Огонь пошла, все это убирал, все это плохое, вот это. Харин талаа тийм бас черный хараад шаман. идэв бас байдаг ч үгүй. То, что, Галч чадчих хүмүүс например, идэх гэдэг юм я уу те. много Юм уу өвдөрөөч гэдэг юм уу тийм бас лечением занимаюсь, да, вот. байдаг гэж шүү дээ. Харих талын лечением ус байдаг. занимаюсь, да, вот
когда я вот много лечением занимаюсь, люди разные бывают, все вытаскивают очень черные, всякие грязь вытаскивают. Ага. Ну вот, ну определенно я защищенный видео давать. Вытаскиваю, Би яг тийм хүмүүсийг меня засч не штэ. могут называть люди черные. Вот. Зарим хүмүүсийг би ингээд засч А чаад те. вот я, когда вот тусчихсан, кто-то хараалгачихсан. рожает, вот на беременные, вот или Тийм усуудыг би бол засдаг гэж байна. младенцы, вот Хараал помочь, энэ хариулдаг гэж байна. я тоже помогаю. Меня это вот Бас ингээд такие нөгөө черные вот люди, вот грязные лечат, вот тэр хүмүүсийн вытаскивают. балиар заваа Я хог могу одоо новштой и там тийм бүр ингээд помогать, заваарцсан и там харагдсан юунд автагдсан одоо харагдсан бүр нэг хачин хар бүр нэг хачин юм яц би тэдний заваа хог новшиг вот сама гэж халдууд цэвэрлж вот угааж очень өгдөг гэж. уникальные вот, Одоо бөөнөр одоо Монгол бөөнөр бүгд ялгаагүй тухайн нэг биеийн сэвтцэн тэ бохирдсон хүнийг ингэж нэг юм угаадаг. Юм угаалах гэж нэг зүйл одоо бөөнөр хийдэг. Манай кизил туа бөөнөр маань тэр угаалгыг яаж хийдэг вэ? Хүнийг ариун Вы как очищаете тувинские шаманы, да? Как очищают вот эти людей от грязи, вот эти чернухи, всякие там проклятия, там заклинания, там как это очищают, проводят очищение? очищение. Я, например, просто вот примерно я. Например, человек очень такой да, вот, через страдания живут, и через страдания кого-то очень уже плохая энергия, человек не может, такой злой, такой вот, ну, не антикварный, да, вот люди приходят, я сразу, не сразу вот это самое, с артышом, с полным, а вот тут столько раз отправляю, источник набери, и там вот мне принеси, вот именно там все вот это самое, сначала вот мне источник селения, вот это сторону. Это со своих родимых мест, да, вот эти источники воду со своих родимых аршанов, со своих мест, да, своего родного края, да? Да, вот Яг тэгж хараалга жүрөөлгүүдийг заваарсан энэ ингээд навштай ингээд заваарсан тийм усуудыг би буцаагаад явуулдаг. Нутагтаа очиод тэр нутгийн аршаа тухдаг тэр ариун сайхан аршаа тэр уснаас авъя тэрийг авчирж байгаад би тэргээр нь угаагаад цэвэрлж өгдөг гэж байна. Я специально отправляю туда, где очень труднодоступные селители Ажаны. Эсвэл бүр тийм бүр очиход айгүй хэцүү тийм бэрх газар гоё аршаан болго байдаг гэж байна. Бүр ингээд айгүй тийм очиход хүн очиход хүртэл айгүй хэцүү тийм газар байдаг гэж байна. Ариун тийм их гоё аршаан тийм болго байдаг гэж байна. Би за тэгвэл тэндээс ч заавал тэр аршаа олж ир гэж тэрийг би авчирж байгаад өөрт нь өөрөө алхаж чиж авчрах юм шүү. Тэгээ өөрийг нь би өөр нь тэр туулуулж авчруулах нь бол өөрөө олж ир тэр гэд тэгээ авид ирэхээр нь би тэр цэвэрлэгээ угаалгаа хийдэг гэж байна. Потом они принесли мне такой ажан, да, вот именно вот 20-литровые, вот мы половину вот это самое поделимся, да, вот. Я хочу тебя очищать, ты сначала пей вот это вот 10 литров, а я тоже вот подготовлю себе вот это, давай вместе будем бить 3 дня или 2 дня. Одоо жишээл ингэж байна. Би одоо нэг нөхрийтэй ингээд тэр газараас очоод 20 литр аршаа өдрөө гэдэг. Би тэр 20 литрийг хуваагаад 10 литр би аваад 10 литр тэр нөхөрт бузарцсан нөхөрт өгөөд боон уулгадаг гэж байна. Я специально я люди уже сами уже сознают, чтобы это самое у меня вот уже очищение идет. Сейчас меня Яг тэгэхээр хүн биш айгүй төвлөрдөг. Яг өөрийнхөө тэр зовлон хараал өөрийгөө тэргээ бодоод өөр төвлөр. Яг 3 хоног бодоод тэрийг ингээд ууж хахад хүн айгүй их гоё цэвэрч ариусдаг гэж байна. Тогда я могу, когда мы же
Я же могу пить вот, ну, вот полстаканчика, ну, неважно, вот, ну, именно вот это человек, который мне обращался, вот это краткий срок, там, например, 2 дня, вот, или вот такой краткий срок, или день. Заримдаа шүү дээ 3 хоног биш. Заримдаа 2 хоног, Окей. 9 Тогда я хоног. могу 10 это литр самое. уулгадаг гэж байна. Я всегда спрашиваю, чувствуешь, чтобы это самое... Чи яаж ин мэдэрч гин үү? Цэвэрлэг энэ төр явж байгаа чи мэдэрч гин үү гэж би асуудаг гэж байна. Чувствую себе вот такие силы. Чи өөртөө ингэж хүч мөч мэдэрч гин үү чи? Тогда можно это самое... Огонь зажигаю, ну, как положено, вот, очищаю. Тэн чи наваас галмал энэ төр бас юу яадаг гэж наваас. Хумус у меня всегда вот... Дагалцсан тийм бас жижигхэн бас цан үл энэ төр хийдгээд давхар хийдэг гэж байна. У меня это самый немножко процесс длинный получается. Что случается? Процесс, ну вот процесс очищения. Ну вот время очищения, да, вот, ну немножко как-то вот туда отправляю и Миний цэвэрлэг хийдэг үйл жоохон хугацаа шаардаад байгаа юм уу да гэдэг. Тийшээ яваад тийм аваад энд бай 2 хоног 3 хоног гэдэг юм. Монголын бөө ер нь хүчтэй гэж хэлж байна. Давчхан орол. Би очиж харсан өөрөө те шууд л ерөөс хайрцаад эхэлдэг. Буугаад Нижний мирах ничего не пускает, и ну хорошо общается с нижними. И вот именно сила как какой-то вот непонятно, вот, не черный, а просто как будто влажный. Манайх ба шүү дээ. Доодтоо л Именно вот там та нар ерөөсө дээрээс ч явал доодтоо харцал та харагдсан надаа. сильные вот Мэдэрсэн гэж такие, шүү. сильные такие шаманы, вот я вот, мне вот прямо вот очень Би Монголд ч с таарсан. уважением Танах нь интересно. бэлэг тагхай юм билээ. Та нар бол аюу хүчтэй юм билээ гэж байна. За Еленэгч манай хэзээ товаа бөөнөр бөөгийн одоо энэ ёс заншил дотор энэ шарын шашин буюу одоо бурханы шашин те энэ хэр холилдсон байдаг вэ? Ваши шаманы, наши тувинские шаманы, насколько они вот с буддизмом, этим желтым течением ламаизма, да? Как они, сколько они переплетены или там смешаны, какие-нибудь обряды или там ритуалы, насколько они перемешаны с этим буддизмом, желтым именно ламаизмом. Ну, есть такие шаманы, которые вот просто буддизм или другие-то вот религии, ну, не хочет общаться, ну, не признают. А я вот, такого смысла у меня нету, потому что буддизм это читание, да, которое молитва, не наше время, ну, веками что-то вот создано, очень мощные вот силы, вот поэтому я хочу, просто очень с уважением отношусь, даже я отправлю туда вот тоже вот иногда таких людей, которые вот и туда сходите, столько раз мы, когда общие молитвы читаем, чтение читаем, поклон делаете, Бүүнэр хараад байгаа холилцоонууд харагддаг. Миний хувьд бол би бол одоо буддийн шашныг бол их хүндэтгэлтэй ханддаг. Это не наше. Зарим үед би хүүхдүүдээс бас тийшээ явуулж байгаа шиг зан үүдээд. Би бол яг өөрөө хувьд бол яг ерөнхийдөө бол хараад хүндэлдэг. Никак не получится у нас. И шаман это самое поправляет вот это самое нечистые вот силы, да, вот, которые человеку все поправляет. А вот те читания, которые они уже знания вот, осознанно, вот, чтобы вот я почистила, у меня вот это открыла дорогу, сейчас я все делаю, у меня все получится. Именно такую уверенную силу дает людям. Да, вот поэтому нет смысла, чтобы там кто-то читает, там кто-то молится, но шаманизм есть дар, который никто не видит. Вот, именно вот сила, вот, который... Шарын шашин буддийн ухаан бол гүн ухаан тий. Гүн ухаан айгуу ном судраараа ингээд дамжаад энэ чинь яасан хүчтэй одоо шинжлэх ухаан шах болчихсон тийм юм. Энэ бол арай өөр. Гэхдээ тэр
буддизм, шарын шинтэд бол хийж чадахгүй, харахгүй юмнууд л мань бит харна штэ. Тий. Энүүгээрээ бид нар онцгой штэ. Гэж юм л да. Тэндээс л авах юм аавч тэднийг бас хүндэлдэг гэж гисэн юм хэлж байна. Би бол хүндэлдэг. Тэгтээ бол тэд нар бол чадахгүй юмнууд би бол тэрийг л мэднэ гэж. Вот я вот обряд делаю, все это для людей вот делаю, да, как шаман, да. А мама вот, когда я переезжаю вот по дороге, мама зашла, да, вот там Бурган сидит и вот это самое читает молитву. Вот. Ой, я читала молитву, чтобы это самое у тебя все получилось хорошо, у тебя все была хорошая дорога. Ну, мама всегда о, благодарю. Вот, это самая вот священная вот книга, чтобы не наши предки и тысячелетиями эти уже намолены начитанные книги. Вот, спасибо, вот так я всегда с уважением отношусь. Манай хөрөөс Мама ээжигээ отправляет меня как шаман, да, жоох сама яажлах читает эту молитву. баяртай байдаг байна л да. Манай хөрөөл би ингээд ээж дээр ингээд ордог юм л да. Гэртээ ороход нөгөө бурхнаа тавьчихлаа ингээд мөргөөл янз янз тармирын аваа шалгаа. За би ингээд чиний төлөө өрөвдүүдийн хадлаа баахан ном морсон залбирсан болсон басаа. Манай хөр жоохон баярлаа гэдэг би хүндлэгээ. Бид тэр нь хүлээж авдаг аа гэж. Тэгээ харж байгаа өөрөө инээгээд байгаа юм зү. Одоо энэ Кизил товаа бөөнөр донд одоо ер нь бөө шин бөөнөр их төрж гин үү? Нэг үе бодоход. Если по сравнению с мэдээж хуучинтай ингээд харьцуулахад бол хөгжиж байна. Бид нэр хөгжүүлэх гэж бид нэр их юм хийсэн. Манай энд нэг тийм судлаач хүн баг гинэ. Бөө судлаач мундаг хүн би. Тэрний дэмжлэгтэйгээр миний дэмжлэгтэйгээр бид нэр ингээд энэ ч ингээд юу ясаа. Бөөгөө судлаад, зан үйлээ цуглуулад, юмнуудаа цуглуулад, эрдэм юмнуудаа бичээд бид нар Франц явж байсан, Америк явж байсан бас ингээд тэмтгийн юмнуудыг бас ингэж судлаад, авцраад бид нар ингээд ерөнхийд бас ингээд хөгжүүлж байна. Тэгээ тэр нэг үе бодвол ер нь би аваа хөгжөөд, аваа хөл дээр тогтод байна даа л гэж би харж байна. Одоо танд шав байгаа юм. У вас есть ученики? Много. Олон байгаа гэж. Хэдвэ? Сколько? У меня разные места есть. А? Разные места есть много. Олон газар газруудтай аймаг сумдуудад бий гэж. Шинэ одоо энэ товаа бөө Туваат жоо хакаасч байгаа гэж миний шавь. шаваа ингээд бөө болохдоо ямар зан үйл хийдэг вэ? Когда вы считаете своего ученика, да, какой ритуал, какой обряд там проводите, посвящаете его, когда в шаманы, да, какой обряд, ритуал вы совершаете, делаете? Я сначала общаю. Какие предки, Би эхлээд сайхан ярилцдаг гэж сууж агаад ингээд сайхан ярилцдаг. За чи ямар овгийн ямар удам гаралтай үүсэлтэй хүн бэ гэж сайхан ярилцдаг гэж. Я всегда что-то делаю, потом, ну, незаметно. Вот спрашиваю. Я забыла, что я делала, вот так прямо. Би ингээд тэр их ярилцж байгаа шууд шав болох гэж байгаа шидэхгүй шүү дээ гэж. Хүнтэй ингээд яриад хараал ажаал удам судрын судлаад Начинаем подкадывать чуть-чуть. тэгээд ер нь бас юу яд юм байл да бас нэг гайгүй сүлдүүд. Одоо шав болгож байгаа хүнийхээ Какой обряд есть там у вас? Или ритуал? Есть обряд такой вот. одоо сонгогдсон хүн юм. Когда открывает дорогу, да, открывает дорогу, да, вот этот большой сан, большой обряд, вот именно. Том сан гинөө. Би замын нээж өгөөд тэр хүнийг одоо нэг хүнийг сонгоцсон байна тийм ээ. Тэрнийг Одоо энэ сэнэр бөө болж байгаа хүн болгон ингээ хоёуг бөөгийн хоёуг хингэрэг энэ төр барьж бөө болж гинөө. когда вот это посвящают в шамана, обязательно ему бубен нужен, да, одеяние, вот, одежда или дели шамана. Обязательно, да? Обязательно бубен там или там одеяние сверху там. Ну, когда это шаман уже готова вот принять такие атрибуты, которые Атрибутика. очень серьезные,
тогда я могу позволю. А если не готов еще, Түүхий байгаа хүмүүст бол би тэр юу нөгөө хингэрэг энтриг болол тэр өмсгөл энтриг бол би хилдэггүй гэж байна. Яг ингээ хүн ингээ бэлдээд бэлэн болоо боловсроод одоо болон цаг нь болж ирэхээр тэгэхээр би хилдэг гэж байна. За чи одоо тэр хэрэглэл хувцас хэрэглэлтэй одоо хингэрэг энтрээ Одоо хэрэгтэй болоо гэж хилдэг гэж байна. бэлэн болоод тэр хэрэглэлээ өмсөхөд бас тодорхой хэмжээний зан үйл хийж гинөө. Когда вот готовый уже шаман, да? Это же посвящение идет. Какой именно обряд проводите? Тэр нууц биш бол та Это, если не секрет, можно рассказать об этом немного? Я вот как проводник, да, вот сижу, но я вот много помощников у меня есть. Би Например, шаманы, да, вот, которые... олон тусгуудтай Давайте вот так делайте сам и по отношению. сан Всё хий, это как положено, да, вот огонь. үргэл барьц, Всё галасаа сами вот, гал дахин после вот. тэгээд сайхан идэ будаа бэлдэн. И потом я рассказываю, чтобы я провожу именно первый, который вот именно шаман, который работает с бубном, второй, который вот уже только начинается, вот мы втроем всегда вот так проводим обряд, чтобы шаман должен вот это самое принять, как шаман показывает, который вот я только вот своими алкашами давайте вот такие вот шаги сделайте. Вот первый шаг очищайте же вот, сами себе вот так, чтобы с отошел. Поклон сделайте духом огня, вот духом предкам, духом Гурван цуглардаг гэж нэг нь өөрөө тий. А яг одоо бэлэн болсон нэг бөв шүү дээ одоо. Одоо хингэрэгтэй хувцастай. Тэгэд наанд бас дахиад одоо бүр залуу хувц хэрэглэв юугүй. Ингээд энэ гуруулаа ингэж сууж хагаад за одоо ингээд та нар юу яа галаад байх. Ингээд идэ будаагээ бэлд. Тийм зан үйл хий гэж. Энэ ихний одоо бөө болж байгаа зан үйл ихний гурван үйл. Тогда и можно называть его шаманом. Так и просто одно посещение, давай иди работай, ты шаман. Ганц зан үйл байдаггүй гэж шүү. Хэд хэдэн зан үйл гэдэг гэж. Хамгийн анхных нь бол гурван те. Одоо гурван үеих гэх юм уу да. Нэлээ боловсролцсон одоо юу хингэрэг хувцастай энд бас дахин залуу ингэж гуруулаа би одоо суужгаад за тэгэд бид за идэ будаараад шүү сай бэлд өргөл барьцаа галаа тах гэсэн юмудаа хийж байгаа гэдэг бол тэгж жагаад одоо тэр бөө өргөлтөө бөө болоо тэгээ дараагийнх нь юу дараа нь бас дахиад хэд үйл байдаг л гэж байна. Да, вот такие обряды всегда. Я обычно всегда делаю вот ученики мои у них год учиться вот 3, ну самый меньший срок это 3 года вот. Надад нөгөө залуу шав бөөнөргүй шүү дээ. Яг хатуу дотоос хугацаа байдаг гэж. Жил 3 сар. Гэтэ ер нь миний шавнэр бол дор ижил 3 жил намайг давж байгаа. Би 3 жил сураад дор ижил хийж байна. Хуваа бөөнрийн одоо өвгдөдөөс уламжилж ирсэн жил болгон хийгддэг тийм тахилгын зан үйл байна. Есть ли такой обряд, ритуал, который передавался испокон веков, из предков, который проводится из года в год, каждый год, где-нибудь в определенном месте, или который строго определенное время, в строго определенном месте, да? Есть ли такое каждый год, который проводится именно всех шаманов? Тувы. Именно все шаманы сейчас обучаемые, у них иногда не получается, наверное. Яг ингээ хатуу тогтоосон цаг хугацаа тий яг хатуу тогтоосон тийм газар ч гэдэг юм уу яг тэнцэн ингээ тогтоосон тийм зан үүдийн тийм одоо нэг хатуу тогтоосон цаг хугацаа тийм газар энэ байдгүй энэ гол төлөө өөрийнхөө нутагт л яадаг. Тэгтээ ингээ заримдаа яг ингээ хийх гээд яг тиймэрхүү хийх гээд ингээ заримдаа болдгоо а тэр хараад тогтвол нутагтаал өөр өөртөө тэр
сумар нутгт юм уу да. Тэндээ л нэг хийдэгдээ л гэж байна. За тоо бөөнөрт нөгөө хэл хуур байдгүй. Хэл хуураараа яг ямар зан үйл дээр ашигладаг вэ? У вас, у наших тувинских шаманов есть варган или хомус? Есть. И с этим хомусом, с варганом вы какие обряды, всегда- ритуалы проводите? Да, когда вот обряд провожу, я только сижу с органом начинаю. Би бол зан Иногда үйл вот таких би случаев, өөрийнхөө что ажил одоо энэ вот үйл мүлийг хийхдээ би бол дандаа юуг хуурдаж эхэлдэг гэж нь өөрөө бол. За тоо бөөнөрт онгодоо буулгадаг бөө хэр их байдаг вэ? В Туве много ли шаманов, которые, да, спускают своих ангонов Биедээ болгодог. в свое тело, пропускают? Таких шаманов много ли? Ну, я точно не знаю. Ну, Яг хэдэд энэ бол да мэдгүй юм байна. есть шаманы, которые вот из свои таинства, которые не может вот это самое друг другу вот это открывать. Вот. Я вот такой просто они просто мы иногда общаемся, да, вот как положено вместе, да, вот, например, вот так сидим, общаемся. Ну, всегда идет речь, вот, что с какими людьми сталкивались, где вот были, вот, а просто вот именно свои вот это самые, ну, Ангонов духов пропускают через себя. да. Есть такие? Нет? Ну, мало, наверное, очень мало. Их л цөөхөнтэй л гэж. Их л цөөхөн гэж. Бид нэр манай эдгээр хэдэн бөөнөр бол хаяа уулзаад ярьдаг те. Тэгээ юу ярьдаг вөхөр заа нэг тиймэрхүү зан үйл хийсэн гэсэн одоо нэг мэдээзэдтэй сонь сайхан солилцож байгаа юм шиг тиймэрхүү баягаар л мэдээ юмудаа мэдээлэлээ солилцдог. Тэрээс ингээд би тэгж өгөөгөө буулгалаа, би тэгж онгоноо буулгалаа гэсэн юм бол ер нь бол айдам цөөхөнтэй л гэж. Тэгвэл онгодоо буулгаж байгаа бөөг та айд нь юу гэж боддог вэ? Яг юу гэж боддог вэ? Вы как думаете? Эсвэл буруу гэж боддог вэ? Шаманов, которые зовут своих духов, онгонов. Хуваагүй онгодоо оруулахгүй байх ёстой юу? Эсвэл онгодоо биедээ оруулдаг байх ёстой юу? Вы как считаете? Та нэг нарийн хэлж өгөөч. Вы скажите, пожалуйста, вы вот не пускаете в себе своих ангонов, духу не пускаете, да? Это правильно, вы так считаете, так должно быть? Или как это должно быть? Вы как считаете насчет этих, которые зовут своих ангонов, духу в себе, пропускают через себя? Вот это, об этом вы, ваше мнение. Ну, если шаман, например, общение, много людей, да, много людей, они должны себе, да, как правильно сказать, это очень удобно работать так, Удобно, когда много людей соберутся, когда да? много людей. А вот каждый раз, например, один, второй, вот третий, вот такой человек, не надо вот просто вот, я вот так не сделала. А вот когда много людей, то им можно вот так позволить себе вот. Цөөхөн ганц нэг хүн улсууд энэ байж хат бол онгон их дуудаад тэгээд үлгэж байна. Харин ингээд ахиухан антын тэр цугларсан байх бол онгодоо би дууддаг гэж. Ер нь бол тэр олон хүн цугларсан байхад дуудах нь бол зөв болов л гэж. Биедээ буулгах. Монгол бөөнөр бол онгодоо биедээ буулгаж яриулдаг. Монгольские шаманы, да, вызывают духов, онгон пропускают через себя и через себя берут у него информацию, что он скажет, какие советы он дает. У нас так делают. Вы же говорите, не пропускают через себя. Я не пропускаю. Билауэр Потому что мне есть такой вот, когда вот
например, ну, у всех и не одинаковый дар, вот, дар, который Хүн болгоны создан вот для юу предков. Например, я обладаю совсем другой. Я вот, правильно ли это, когда пропускать через себя? Это правильно? Как вы считаете? ну, правильно. Зөв гэж байна. Би бидээ Ну, оруулаад правильно. өөрөө Но дамжуулах гэж. есть Энэ чинь такие бол дары, зөв гэж байна. которые... Энэ бол которые хэр оргийн хүн пропускают. чадахгүй шүү дээ. Энэ бол бас л одоо хэр оргийн дээр чадвар чадал. Энэ бол зөв гэж байна. Энэ бол чадал. Дар гэдэг чинь дээрээс өсөн өгдөл гэдэг аахгүй. Тэгээд туваа бөөнөр маань биедээ оруулахгүй байгаа нь одоо чадахгүй болоод биедээ оруулахгүй байна уу? Эсвэл хүсэхгүй болоод биедээ оруулахгүй байна. Почему не пропускаете через себя свою онгону духу сверху? Почему? Не хотите, что ли? Не хотите, чтобы пропустить через себя? Что? Не. Почему? Я, как я говорила, да, вот, единственное, я много вот духов вокруг вот природы очень много общалась, вот, таких вот. Би харбагасаа ингээд Поэтому энэ я байгаль уул вот, если я усад вот, дээрээ яваад айгүй олон онгодтой ингээд Витя, яасан. скажи мне, пожалуйста, скажи мне, вот, Тэгээд что тэр мне таарч делать, чийсэн. сразу уже голоса идут вот. Тэг ингээд дуун гараал ингээд тойроод эргээл А вот айгүй олон онгод если тойроод вот эргээд кто-то вот, если не пропускает, хотя, например, человеком работает кто-то вот не пропускает, а никакой информации, никакой подсказки не идет, а у меня дар совсем другой. Вот, у меня вот младший брат очень много вот языков птицы вот слушает. Это птица, это говорит другой птица. Миний другой чадвар арай өөр юм шиг байгаа гэж та. Одоо брат это младший или старший? Старший брат, миний эрэгтэй дүү одоо жишээл ингээд одоо муулаар явж байгаад шууны хэл ингээд ойлгоод шуудын одоо хэлийг усыг ойлгоод байдаг ийм чадвартай юм сайн айтан байдаг миний дүү. Поэтому совсем другой вот дар. Энэ нэг ийм шал өөр чадвартай юм шиг байна. Миний арай өөр чадвар юм шиг байна гэдэг тэгж байна. Тэгээ нөгөө онгод буулгах талаар яагаад чадахгүй болоод биедээ болохгүй байна уу? Хүсэхгүй болоод болохгүй байна уу? Энэ зүйлийг яг одоо олж мэдхгээл одоо яваад байгаа. Миний хувьд одоо Мэдхгүй дээр Когда я вот, чадахгүй юм болов уу? например, гэж шүү. такой определенный обряд, да, вот, который желтолистье, тогда я могу пропускать вот. Одоо жишээлбэл намрын тэр нөгөө Информация, которую шар навчны когда много людей, үйл когда хийгээд вот тэргээр сильное үйл вот хийгээд это би бол өөрөөр общение, оруулдаг. ДНК, тогда я могу. Тэгээд би тэндээс мэдээлэл аваад ингээд тэгэхэд бол би ингээд А тэнгэртэй так харьцаад мне вот с людьми оруулдаг работать не гэж. легче, вот когда вот слушают. Одоо хүмүүстэй ажиллаж байхдаа одоо амар үйдэг От гэж байна. ветра, от огня, вот всё. Одоо галаас ч юм уу, салхинаас ч юм уу тэр мэдээлэл ирнэ шүү дээ. Тэгээд хүмүүстэй ажиллаж байхад ингээд тэр мэдээллийн дамжуулаад ингээд ажилладаг надад их амар үйдэг гэж. Оруулдаггүй гэл тэгснэ сая. Одоо намар оруулдаг гэдэг л хий. Энэ их чи ерөөхдөө таны голчилж хийдэг тийм зан үйл байна уу? Эсвэл бол зорж ирсэн хүн болгонд бүх үйлийг хийх үү? Хүн бас янз янз гэж байна. Зарим усудтай бол би галаар ажилладаг гэж. Галын дуу, галын одоо чимээ гэхүү одоо анир дээр сонсож байгаад энэ хүн дээр галаар яах юм байна. Заслыг хэлж. Тэгээд ингээ юу дамжиж ирэх үү? Тэр нь би ингээ тийм заслыг хийх юм байна гэдэг хэлж өгдөг. Зарим усуд дээр бол би 41 чулууга энэ чулуутай ажиллаж байгаа. Би одоо нүд хараа мууч гэсэн би ингээ чулууга ингээ яхад бол надад харагддаг мэдэгддэг гэж байна. Тэгээд ингээд бүр ингээд цаашаа хэрэгтэй болох юм бол би юм уу өмсөөд гэргээд илдээд тэгээд би ингээд засал юм удаа ингээд хийдгээ. тэгэхээр ер нь бол яг тухайдаа таарсан засал хийдэг байх гэдэг тийм. Тий, таарсан үедээ зарим нь галаар дамжуулаад зарим нь чулуугаар дамжуулаад. За манай тоо бөөнөр маань тэгээд за Монгол бөөнөр яг уул усны эзэл ус гэж ярьдаг. Одоо гол мөрөнд одоо
тоо бөөнөр маань одоо өргөлөөрөх юм уу те аргадах юм уу тийм зан үйлийг яаж юугаар хийдэг вэ? Монгольские шаманы работают с тенгри, с природой, с горами. Работают, да? Тувинские шаманы, когда работают, когда обряды, ритуалы совершают, например, с рекой или с озером, с водой, какие-нибудь жертвоприношения даете реку или озеру, в воде, что-нибудь туда жертвоприношение делаете? Аргадах юм уу Или те? просите, чтобы умоляете его, или там. Есть ли такое у вас? Зүйл дээр яаж ямар зан үйл хийдэг вэ? Какой обряд делаете с рекой, например? Амар Гомоск это лосын. Бурхан. Это дух воды. Одоо усны онгон гэх юм уу та тий. Лосын эзэг гэх юм уу тий. Лосоос амар тэрэндээ өргөл барьдаг. Юу байх вэ? А что именно ему дарите или жертву, приношение, какое-нибудь, подарки? Жертвоприношение, мы это самое. Когда много дыма, Утаагаар дамжуулж өргөлөө барьдаг гэж байна. Арц уугуулах ч юм уу. как будто как туман идет. Яг ингээд нөгөө манан татж байгаа маягтай тийм утаа барьдаг өргөлөө. Одоо их хэмжээний одоо утаа май тавих юм да. Иногда я вот, например, Алаш, у нас самая большая река, вот уже Алаш. Я вот на вершине Енисей, где Алаш, где вершины Енисей, да, вот туда я вот специально Азаста и дальше вот такие места есть именно вершины, вот ближе, ну, прямо, ну вот ближе. Я вот специально вот такие вот, как называется, вот, идеи готовить. Иди Ну вот, хлеб, там соль, молочные продукты, да? Карамель. Мясо. как кастрюли, да, вот. Ну, походные кастрюли, да, вот. Походный поход. А энийг нөгөө тоогоо гэх юм уу одоо тав гэх юм шүү Ну дээ. вот, и там, Одоо жишээл энэ тэр артиш гэж гол баг гэж одоо энэ симбэрний одоо бас том салбар гол нь бүх тэр их рүү ночдог. Тэн дээр нь очиод аяны нөгөө ийм цав гэхүү том идэ будаа бэлдэж яг тэр ихнийх нь яг тэр оргил дээр нь гарахгүй жоохон наахан талд нь очиж байгаа тэр голын их хавцаа нь тийжэн очиж тэр идэ будаагаа засч агаад. ну вот именно такой обряд, я сначала вот готовлю пищу, вот прямо вот запах, вот прямо Тэгээ их гоё тийм ты что такое? хуц үнэртэй идэ унтаа үнэртэй үлж. Через вот этот запах, вот Дым. дымов, костра, вот дымов, Галын юм уу те аргалын утаа юм уу те и уже у меня их хэмжээний общение начинается. Вот, утаа май тавьж я тэргүүрээ общаюсь, дамжуулж чтобы тэр идэ именно вот будаага ингэж дамжуулж идэж. то проблема, которые не проблема, то просьба и благословение. Я вот Тэгээ гуйдаг, прошу, аргадаг гэж. вот это благословите, вот, да, Төлийг ингэж таалж ну, өгөөч, тэр ингэж обращение яаж вот өгч тусч өгөөч. именно Тэгээд тэндээс ингэж гуугаад мөргөөж. ищу я вот каждый раз, улдээд. что для моего золотая река делать. Вот, Алтынки золотая речка. Что я могу сделать для Алтан бол вас? минь би хүмүүст Это мои, я могу это сделать, это яаж вот под туслах мои. вэ? Би одоо ингэж болж хватит гин вот үү? так и всегда Гэт ингэ спрашивать. харьцаад ярьдаг гэж байна. Утаа их хэмжээний утаа тэргүүрээ дамжуулаад алтан гол минь гэж байгаа л харьцаж байгаа л тэгэл гуугаал асуугаал ярилцаа. Ер нь онгодтойгоо ингэ харьцаж мэрцдэг. Ер нь жоохон монголоор ярьж харьцдаг. Radio болно. Когда вы общаетесь, Сая алтан гол яг хийлгэжсэн байхгүй ты тэгсэн шүү дээ алтан гэж тий. Вы когда общаетесь с духами, с онгоном, вы по-монгольски разговариваете, да? Когда вы общаетесь с духами, да, с онгоном, вы по-монгольски общаетесь? Я
я не знаю, вот, Митку. хоть я говорю по-тувински, я вот то место, где вот и знаю языка, но я уже вот то, что вот турки говорят, я уже Ты понимаю. Вот. Үгийнхээ Просто тэр понимаю. онгоныхоо хэлээр яриад Не тэгээд знаю, монголоор не хэлдэг знаю, не знаю, гэсэн как так мөртлөө у меня Одоо получилось. тэр нөгөө но- монгол хэл нь баг өөрсдөд нь тарин шиг болчихгүй юу? Одоо хэрэгцээтэй яг тийм зам үлэн дээр зохицаад их. Шаман всегда мне говорит, это самое, у вас такой алгаши, вы всегда алгаши, ну, песни бою вот именно вот благодарю небесам, все. би ингээд тэр онгодтой Ну, харьцаж вот байхдаа себя, дуулдаг гэж всегда у надад меня их хэлдэг алгаши гэж би получается. өөрөө тэрийг мэддэг. Спрашивают, Би вы дуулдаг, по-монгольски ярьдаг. всегда алгаши поете, вот так. бас яг чамсаг атдаг монголоор та яриад байгаа мó гэж асуудаг гинэ. Нет, Значит, я хасаж не заясаж монгольский тэр шиг надаас знать не, хүмүүст ч асуудаг язык не гэж. знаю. Ну, вот Би мы мэдгүй шүү дээ. слышим, что вы по-монгольски Яг алгаши яг поете. нөгөө алтан гол гэж хэлчихсэн тийм ойлгомжтой. Орсоор хэлээд ч. Тэгэхээр энэ Монголтой яхтаас өөрийн мэдлэгүүнийг хүмүүсийн юу байдаг ч тийм яг тийм. Харин өөрөөсөө шудраар хэлж би мэдэхгүй юу ч. Би ийм бохгүй бас Монголд ингээд одоо туваагаас гаралтай. Тэгээд одоо өвөгдөөцөн туваагаас гаралтай юм бас зөндөө бөөнөр байдаг тийм. У нас в Монголии, да, много шаманов, которые отсюда произошли, из Тувы, которые, да, у нас в Монголии есть, из Тувы, которые. Туваагаас А, да. тэгээд А, дуудаж из Монголии сюда, да? Не, из Тувы, в Монголии. В Монголии есть такие шаманы, которые вот эти произошли, Тувар. родители, там, предки, именно отсюда. Отсюда. Да. Ну, конечно, и... одоо тэр юу гэж бодож байна вэ? Вы как думаете про этих Ну, шаманов, которые произошли от вас, из Тувы? Ингээл туваа зөндөө бөөнөр бөөлөлөхөд ганц нэг онгодууд Монгол руу яваад байгаа хгүй тийшээ. Некоторые очень сильные шаманы с сильными онгонами, они в Монголию едут. Вы что-нибудь думаете об этом? ну, мы же раньше очень так тесно жили. Может, это самое, у кого-то... Ну, мама всегда говорит, это самое... У меня та самая прекрасная красавица, Машенька, сестричка была Маша. И вот они здесь хотят пожениться старого человека. Ну, они там же туда ехали, ну, в Монголию. И там осталась моя девочка всегда все время. Миний отхон дүү Ну, вот, хамгийн баг дүү ну, те. просто житейские вот... Манай дотор гэрт дотор хамгийн үзэлтэнтэй охин байсан юм аа. Ну, Энд ингээд манай ээж нэг у настай кого-то житейские вот хөгшнөх это тус самые уулах проблемы, гэдсэн. или у кого-то вот Цухтагаад Монгол руу именно явсан шүү дээ. достаток жизни. Сейчас она в Монголии. Проблемы. Она сейчас в именно- Монголии, да? Я не знаю, вот именно мама столько раз и говорила, мы вот определенно не искали, сейчас уже мои родственники ищут, наверное, или не знаю, вот и уже Сани я вот мэдхгүй гэж. Манай ах トゥ нарууд хайгаалаа просто гэж. думаю, если есть возможность, вот, я бы вот искала бы вот, и встретила. Вот. А сейчас меня вот нету рядом. Я же Тэгээд та боломжтой энүүгээр нэр усыг хэлхий бол монголчууд үзэн тэгээд Вы можете попросить вот через Вы экран, чего можете отпустите? сказать его имя, да? Тогда вот эту передачу, вы сейчас говорите, да? Вот эту вашу красавицу-сестру могут же найти наши монголы. Имя у его. мамы, да, сейчас 90, это самая младшая сестра, где-то вот, ну, может, и я вот, они сейчас уже бесчетно это общаются, да, вот на телеграме. И сейчас мы ищем, сейчас мы это сделаем. Я вот вряд ли
Она уже такая старая, может, умерла, и не говорила, чтобы это самим детям я А это младшая сестра вашей мамы, да? мама. Мамы, младшая сестра. Да, у меня тетя, наверное, получается, наверное. У мамы, да, вот. Ваш мама сейчас живая, ей 95 лет, да? Уже нет, уже Ага. отправили. В 90-х годах мама отправила. сейчас Манай уже- ээж нь 90 онд насарсан. Да. А вот самая младшенькая, Ээж тэр нэг хамгийн үсгэлэнтэй дүүн хамгийн отхон дүүн те Монгол руу явчихсан. Как его зовут? мама, Сестра и гэдэг. сестра. Сейчас О, телефон. Там же пишет. Ну скажите, чтобы Но я не помню, там сейчас такие странные. Сон нэртэй. Вот, прямо вот кто-то вот спрашивает, искали, что нашли, что так. Ой, там Хайчаал они уже нету там живых. Может, их ее дети есть. Оролцоор хэдэн настай? И примерно сколько лет будет, если сейчас? Харилцаа шиж магадгүй. Примерно сколько лет будет, если она живая? Это сестра. Ну, не знаю, вот, может, идеи есть живые или. Ну, и есть идеи, наверное. А вряд ли она сейчас живая. Одоо ч бараг л амьд биш хаа да гэж. Ну, я. Харин хүүхдүүд байдаг болоо манайхан За окей. Энийг тэгвэл та дуусан гол чиг. Одоо хайж байгаа гэж хамаатай. бичлэгэн дээр ингээ оруулж штэ. Вы это самое. Можно мне, это самое. Как у дедушки, да, который вот, Ага. который мама и вот это столько младшенькая, вот это столько детей родных. У дедушек имя Дарган Төмүртэй. Дарган Төмүртэй. А, Это дедушка. Это дедушка, это вот их младшие туда к вам, Монголии. Би яг одоо шууд хэлэхэд бол манай тэр нэг бас нэг өвөгийн нэр нь Дарган Төмүртэй гэж. Тэрийг одоо дүү дети или сестры, братья? Дарган Төмүртэй, это их отец, вот который вот Отец. отец. Ага. А вот это ихние дети, да, вот самые старшие мама, их братья вот это. Хамгийн том нь манай ээж гинэ. Дарган Төмүртэй хамгийн отгоохон юм байна, тийм ээ. Тугаас гаралтай Дарган Төмүртэй хамгийн Вот это самые младшенькие, да, вот которые вот младшенькие, их братья были вот Сүрэн, Сүрэн подошло. подошло. Ага. Сүрэн подошло. Именно они из Терехола. Стерехово. Терехол, Терехөг. Терехол, озеро Терехол. Терехөг. Тэрх. Знаете? Тэрхөг гэж нуур. Сек краев, да? Тэрхөг. Тэрхөг гэж тэр нуурыг. Самый край. Это самый край Тувы, да? Да, На край границе. Тувы. Озеро Терхөг. Поэтому бабушка все время по-монгольски. И мама тоже это самое, тоже иногда говорит. Тугагийн хамгийн захтай та Папа-то, манайтай хэлдэг юм бол. папа-то Тэгээд ближе, тэр поэтому бүгд здесь монголоор ярьдаг гэсэн. Манай өвөө эмээ тэр ерөөсөн бид дандаа л монголоор ярьдаг. одоо энэ кизилт зөвхөн туваа бөөнөр вэ нөө бас урайхай бөө вэ нөө энд. Кизил В Кизиле, в Туве только тувинские шаманы. Или есть еще уренхайские шаманы? Есть ли? Ну, в Туве есть сейчас разные шаманы. Есть вот так. Хагсаар энэ болоо явцдаг. Большинство здесь Монгол только тувинские шаманы. уренхай бөөнөр байгаа гэж шүү. Байгаа ч хуухтай нөгөө байнга бош суудаггүй. Здесь 90 орчим байдаг. 90 хагсаар болоо явцдаг ч юм уу? Тий. Сая хэлж байгаа хагсаар болоо. Та По-монгольски женщину шаманку называют удаганка. удгаан гэж. Удган. Та бол Удаганка. одоо удган гэсэн үг. Одоо монголоор бол та бол удган хүн. По-монгольски вы
Удаганка. Удган. Удган. Тэгэхээр та удган хүн ямар байх ёстой вэ гэж энэ талаар та нэг гоё сургаал хэлж өгөөч. Скажите учение нам, молодым, да, каким должен быть удаганка, шаманка, каким должна быть нравоучение. И мы все молодые, да, очень целеустремленные, очень сильные духом, энергией, духом сильные шаманы. Но у меня тоже такие ученики есть. Та нарыг бол би мэдэрч, та нар бол их Я хүчтэй. всегда Их им гоё сайн залуучууд их хүчтэй такое- байна. Би мэдэж байна. Би яг Неважно. ийм байхыг л хүсдэг гэж байна. неважно, Та неважно нар жизнь, зоригтой гэж зэрэгстрэмлээ. Их зоригтой тэрэндээ какие вот зоригтой проблемы, өргөж явдаг юм байна. какой плохой человек, какой это самый страдающий вам подходит. Нельзя, не брезгайте, ничего, не обижайте, просто как вы сможете, так и помогите, помогите. А то, если вот самые вот, ну ладно, мне времени нету, вот у меня вот такой большой коттедж я буду очистить. Вот, это потом нельзя так делать. Лучше вот это сначала делайте, уделите время. Тогда и может у вас там получится. Хүн болгонд болж өөртөө хэмжээгээр тусалж байгаарай л гэж загч байна. Тэгэхгүй ингээд би тэндээс тань хоёр дахь зэрж амарч авч байгаа юм. Вот так. Ерөөс тийм юм хацсан битгий гаргаарай гэж. Всегда молодым так, как говорят, да, вот у нас наши охотники, да, вот если там такой большой морал и там заяц, ну нет, заяц мне не надо, вот надо я пострелю и вот большого сына морала. И то лучше вот это сами вот. Поэтому лучше вот тем вот страдающие от такого страдающего человека берегите, вот именно их благодарность берите, у вас еще вот крылья открыты. Тогда и вы можете летать очень высоко. Если вы вот это человека оставьте и дальше вот это прыгните, вот такой вот большой, это у вас тут быстро будете падать, поэтому не крикните, вот, поэтому всегда вот цените вот то, что вот попадает. Одоо та ингэдэй одоо энэ кизилийн туваа бөөнөрт одоо ингээд нөө өөрсдөө магтах юм уу үгүй бол тийм бөөгийн сан үлээрээ бахархаж ярихаар тийм зүйл байна уу? Шүүмжлэх юм магтаас сайн тал муу тал. Үгүй ерөөсөө сайн талаа л ярьж. Одоо ингээд би ингээд туваагийн бөө хүн ингээд өөр ингээд бахархаж байгаа шүү дээ. Тэгээ бөө хүн ер нь юугаараа бахархах вэ туваа бөө? Тувинский шаманки, чем они гордятся, чем они сильны, чем сможете хвалиться, что мы такие. Я шаман. Тувинский именно. Ну, тувинский шаман. Одоо онцлог зүйл. Особенности. Мы гордимся, чтобы гордости. у нас сохранилось это самое. Мы очень гордимся, чтобы у нас предки дали вот возможность заново восстановить вот эту силу, вот, которая помочь людям. Мы гордимся, чтобы мы просто вот сидим и гордимся. У нас ничего не надо, просто сидим и слушаем то, что думает, вот именно вот, ну, как тонкости, вот, душа человека, мы это просто вот разговариваем
познаем перед мной, какой человек сидит. Поэтому у нас такой, ну не знаю, я вот такой кажу себе, чтобы я... Бөөнөрөө бахархал шүү дээ. Би нэг дахиж сэргэн мандах, дахиж ингэж хөгжих боломж гараад ирсэн. Энийг бид нэр ашиглаад ингэж цааш аваа явж байгаа. Энийг өөрөө би бахархнаа гэж байна. Яг миний хувьд бол би юугаараа бахархдаг бол би хүнийг ингэ сонсдог. Хүн надаар яах гэж ирв. Энэ хүн ямар юу зовлонтой надаар бид тэр хүнд ингэж жоохон ч гэсэн өөрөөр хэмжээд тусалчих нь тусалдагч. Энэгээр би бол бахархнаа гэж. Хүний тэр сэтгэлийн тэр хөв аяс би хүнийг орж мэдэрдэг те юу болж байгаа юм би мэдрээд би тэр үнд ингээд тусалж чаддаг учраас би үүгээрээ бахархдаг гэж өөрийгөө бол хэлж байна. За тэгээд та нэг бидний зам мөрийг өрөөгөөд нэг хуур тагтаад өгөөч. Тех боломж байна уу? Нашу дорогу осветите, ихче, Елена. Сестра, ихче. Будьте добры, поиграйте на своем хомусе для нас, для нашей дороги. Для вашей и для нашей. Для нашей. Да, давайте. Та нарын хүмүүс, биднийх юм уу гинэ, бидний зам юм уу гинэ. Наша дорога. Все? Все. Чао, легли. За их.
노이 아무다라 노이 알가기리오이 자와르노이 Спасибо. Ура. Большое, огромное спасибо, сестра Елена. Вам тоже спасибо. Очень приятно с вами общаться. Очень рада, что вы зашли. Та бүхнийг ирсэнээр би айгүй их стовор хязгаар их баярлж байна л гэдэг. Бичлэгтэй ширэлцлээ, бичлэггүй ширэлцлээ. Тэгээ та бүгд нөхөй хуганаа дараа. Баярлаа. Баярлалаа. Спасибо.